Euskotren Ligako 8. jardunaldiari dagokion estropada honi. Gogoratu, gaur jokuan Sestaoko udaleko 2. bandera. Eta ia 4 traineruak bakoitza bere lekuan kokatzen ikusten ditugu, eta epailen aginduetara jarriko dira, aitaren batean irtera hori emateko. Las 4 marcaciones ya, enfilando al punto de salida, y se pondrán a las órdenes de los jueces para dar salida a esta segunda bandera del Ayuntamiento de Sestao en la Liga Euskotren. Pasamos ya el micrófono en manos de los jueces. Vamos a meterles, ¿vale? Vale, vamos a ir metiendo. Ya, estamos ya en directo, o sea que mételes. Mételes ya. Bandera blanca. Abiatu dira laurak. 20 segunduak pasa bezain pronto, epaile gontzat emango dute irtera hau Euskotren Ligako 8. jardunaldiko estropada gaur Sestaoko 2. bandera jokuan. 20 segundos. La salida es ya válida. Recordamos por la calle número 1, Orio Baby Auto por la 2. Hondarribia Bertako Egoailua, calle número 3. Para Donostia, calle número 4. Para Donostia, Arraun, Lagunak, Jotasu. Lautrainerua kortxe, lehen txompa honetan. Y en esta primera champa, las 4 embarcaciones en el mismo tiempo. Gauzak oso estulen txompa honetan. Recordamos también a todo el público que estas regatas de la Liga Euskotren son a 2 largos con una única ciaboga, cumplimentando un total de milla marina y media. Euskotren Ligako estropada hauetan, biluze baino ez dituzte egingo, ziaboga bakarrarekin, itxas 1000 burutzeko. 11 minuturen bueltan, izango ditugu hemen helmuga puntuan dago gogoratu. Sailkamenaren muturrean, 7-6 irabazita, Oriotarrak ditugula, 2. postuan, Donostia, Arraun, Lagunak. Honetan jada Orio muturrean dugu, estropada buru, Hondarribia eta Donostiarra segundu bakar batera, Arraun Lagunak 2 segundura. Orio lidera, en segunda posición estarían Arraun y Hondarribia. Y también la Donostiarra, todas en un pañuelo, en un par de segundos, las 4 embarcaciones. Regata muy disputada hasta este momento. Gauzak oso ez du, lehen txampa honetan, lehen luze honetan. Lautraineruak pare bat segundutan ditugu. Baina inolaz ere, estropada buru orain, Orio lehen luzearen erdilanak bete dituztenean. De momento va bastante bien, Eso. Orio y Hondarribia en la 2, Donostiarra y Arraun. A menos de 500 metros para la primera y única de las ciabogas. Orio lidera a 450 metros de esa ciaboga. Hondarribia sería segunda, 2 segundos. Arraun tercera, 3. Donostiarra, 4 segundos. Pero están en muy poco tiempo. Eso sí, lidera Orio, destacado a 400 metros de esa primera y única ciaboga. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my... Liderra
donostiarrak nabarmen euren kemena erakusten. Is wasted in your face, your boulder stands alone among the rest. 150 metro baino gutxiago, Oriok ziaboga egiteko. From your mother, Prácticamente 100 metros la embarcación Oriotarra, liderando este primer largo. Hondarribia está a 2 segundos, Arrauna 3, Donostiarra 4 segundos, de Orio Baby Auto. this time, deny my dear. But it was not your fault but mine. Ziaboga hartzen Oriotarrak. Zabalantxen hartu dute, nahikoa Zabal. 4.51 el tiempo de Orio. Donostiarra Lagunac a 3 segundos. Hondarribia también a 3 segundos. Donostiarra a 5 segundos y medio de la embarcación Oriotarra. Azkarrena, Oriotarrak hartu dute. Segundo betera Arraun Lagunak, Hondarribia 2 segundura, Donostiarrak 2 segundu gehiago behar izan ditu ziaboga hori, maniobra hori egiten. La mejor maniobra también ha sido realizada por Orio Baby Auto. Ahora sí, en esta vuelta, en este segundo largo, le saca ya bastantes más segundos. Estaría prácticamente 4 segundos la embarcación, 4 o 6 segundos la embarcación de Arraun Lagunak. Hondarribia Bertolo Bayoaca 7, Donostiarra a 10-11 segundos de Orio Baby Auto. Mila metro baino gutxiago helmuga puntura iristeko jokuan. Sestaoko udalaren bigarren bandera hau Euskotren Ligan. Eta nagusi, gaurkoan ere oraingoz, Orio Baby Auto. Arratxeko azken izpiari egunak izaldi. Parece que hay una dura pugna entre Donostiarra Lagunak y Hondarribia. Estarían prácticamente en el mismo segundo, a 7 y 8 segundos de la embarcación Oriotarra. Donostiarra viaja ya un poco más rezagada, unos 12-13 segundos de Orio Baby Auto. Hondarribia eta Orio 0 kaletik datoz. Batzuk eta besteak baztertu egin dira. Ibaiaren bi ertzetara. Arraun Lagunak eta Donostiarra berriz beste ertzetik. Sortu dut oinua olatuek beren solasean aukeratutak barria denboran zehar dute jolasean. Les queda ya prácticamente medio largo. Luzer dia baino zaie falta Oriotarrei. Eta gire patroi duen txiki horri. Gaurkoan ere itxura batean. Hemen zestako udaleko bandera hori ere. Orio aldera eramateko diferentzia nabarmena dago. Donostiarra Lagunak a 7 segundos, Hondarribia 8. Donostiarra 15 segundos de las Oriotarras. Metro del Muga puntura con menos de 400 metros para Orio.
Y sigue recuperando un poquito Donostiarra Laguna, que estaría ahora a 5 segundos de Orio. Baina txiki hori aurten sekula baina handiagoa den txiki hori ja 100 metro dago helmugatik oso gertu. Orioa prácticamente a 150 metros de línea de llegada. Raúl Laguna a 5-6 segundos. Hementxe 0 kaletik sartuko dira Ori horiz. Eta txalo bero bat Orio tarrentzat azelana 8 estropadatik 7 Orio baby autorentzat zorionak. Diez 40 10 minutu berrogei segundo. Raúl Lagunak bigarren 5 segundura. Hirugarren postuan Hondarribia 11 segundura. Cuarta posición en esta Euskotren Liga. Donostiarra 19 segundos de Orio. Hace erakustaldia gaurkoan ere. Hace denboraldia. Orio tarrak egiten ari direna. 8 banderatik 7 Orio baby autorentzat zorionak entrenatzaile ere. Eta Juan Erkiziari. Eta zer esanik ez patroiari ere. Nadeta Girrek hor jarraitu dugu du patroirik onenaren maillota eramanez. Donostia Raúl Lagunak ere estrobada politia egin du. Nortxe lau 5 segunduko tarte horrek jarraitzen du atzore horixe izan zen eta gaur ere Donostia Raúl Lagunekekoak hortxe geratu dira 5 segundura. Orio tarrengandik Hondarribiak berriz gaur 3 egin du. Beraz, puntu bat jango dio sailkapen orokorrean Donostiarrari. Eta ergauzak ez zutzen. Ahora habría únicamente 2 puntos entre la Donostiarra y Hondarribia bertako igogailuak. Y a continuación vemos ya es espectacular barco de la organización de la Liga Euskotren y de la Liga Euskolabel, donde están todas las autoridades, patrocinadores e invitados. Eta ya ven traineruak prest direnean sari banaketa ekitaldi berri helduko diogu. Patroia nadot berak jantzi beharko ditu eta soinean maillot guzti horiek, kibor maillot guzti hortxe dijoa txalo bero bat Nadet Agirre Oriokoen patroia bera da gaina nabarmen patroirik onena y recibe el maillot de mejor patrona de manos de Borja Rodrigo, presidente de la ACT. Hortxe jantzeko du aspalditik daraman maillotari berriro ere, ese maillot kibor, que es la piel de los campeones. Hortxe Nadet, patroirik onena zorionak. Recibió también ahora el maillot del líder de la Liga Euskotren, de manos de Ángel Pisano, director de área de CaixaBank, en la margen izquierda. Hortxe Euskotren Ligako maillota ere ipiniko du. Horia talde guztiarena, lidertzan sendo Orio baby auto. Taren berriz, Euskotren txapela, Estibalitz Ernaez, teknologia berrikuntza eta lehiakortasunerako sailburu ordeak jarri dio txapel hori. Euskotren txeke tiketa Fatima Ansotegi Eusko Jaurlaritzako sailburu ordeak ere bai, txeke hori. Eta guztitzeko berezi hartua Sagardoaren botelloia hortxe. Euskal Sagardoarekin guztiko dute garaipen hau ere. Recibe ese botellón de Silva Pérez y Artúa de manos de Borja Rodrigo, presidente del ACT. Eta trago
Josko hori hartuta, Zagarrekin bustita, orain bai, Sestaoko udalaren bigarren bandera, Sestaoko alkateak Josu Bergarak eman dio. Kaikuko koloreak daramatzan, berde eta peltza daramatzan, Sestaoko bandera eder hori, Janadeten eskutan dago. Sestaoko alkateak gustatu dio, bandera hori orain txalupara noske, trainerura, bandera idean, arraunak gora, postozik egingo dute, 8tik 7 dute, oitzen ari dira urten, Orio baby autoko neskak, zorionak, Orio! Lidertzan nabarmen Euskotren Liga honetan, Sestaoko bigarren bandera ere, aurten Oriora, zorionak!